nkigera mu Rwanda ikintu cyandangaje ni umuhanda twanyuzemo, ni umuhanda mwiza cyane, mbese gwari gunyereye yewe dore hano bari kuduhereza n'ibindu. Iyo umuntu yahunze igihugu cyangwa atari mu gihugu cye abageranwa n'umuntu upfuye, nta burenganzira bw'ikintu na kimwe iyo umuntu adafite nationalité, ibindi byose biba byapfuye. Mu Rwanda umutekano ni wose, ibyo bababeshya ngo iyo umuntu atashye baramwica ni ukubeshya, dore ndiho barananyubakiye. Urumva nyine igihe cyatakaye ndikigaruka, ubwo ibyo twatakarije iyo ngiyo nibyo turimo twicuza, ariko gake tumaze muri uru Rwanda turabona ibyiza byarwo kimwe n'imiyoborere muri rusange. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi, aho tugiye kongera kureba ubuzima bw'abatahutse ubu bafite akanyamuneza kubera ko bavuga ngo twatashye mu gihugu cyiza kiratwakira, none tubasha no gukora tukiteza imbere. Bakaba bivugira ko ari ibintu batakekaga ko bishobora kuzongera kubabaho kubera ubuzima bw'ubuhunzi bari bamazemo igihe. Ikaze mu kiganiro cyacu. Abatahutse basigaye bagaragaza akanyamuneza kubera aho bamaze kwigeza hashimishije. Hari bimwe bafashijwemo kugira ngo babashe gusubira mu buzima busanzwe, ariko nabo bashyiraho akabo barakora, none ubu bivugira ko bamaze kugera ku ntambwe ishimishije kandi bagifite indoto z'ejo hazaza. Bakaba biteguye no kuzazishyira mu bikorwa kuko bari mu Rwanda rurimo umutekano, bigatuma batekereza ku iterambere, mu gihe aho babaga mu buhungiro ngo babagaho umunsi ku munsi batizeye ejo habo hazaza. Muri iki kiganiro twaganiriye n'abatahutse ubu batuye mu karere ka Musanze, abandi mu karere ka Nyabihu. Bakaba nabo bari mu bafashijwe n'umushinga Midimari ifatanyamo n'imiryango nterankunga itandukanye yibumbiye muri One UN Rwanda. Ni umushinga ugamije gucyura no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse. Mu karere ka Musanze mu mirenge itandukanye, bamwe mu bahawe ubufasha baravuga aho bimaze kubageza. Uwimana Rivera n'umugabo we Ndagijimana Jean Baptiste batahutse mu mwaka wa 2015, batuye mu karere ka Musanze. Ibinyamuneza biba bibagaragara ku maso. Icyituma nezerwa mbega nagize mu buzima bwo mu Rwanda, baranyakirira bampa urukundo. Ubwo hasigaye rero, ubwo iyo ntekereje ubuzima nari ndimo n'ubuzima ndimo buno bintera kwishima ngahita nseka. Twabagaho nabi tukagendagenda mu mashamba, akaho tugeze tugakubitwa bakatubohera amaboko inyuma bakadutoteza. Ubwo rero iyo mbonye ubuzima ndimo buno numva nishimye cyane. Ubwo wagira ikibazo abayobozi bakaba bari tayari, bagahita baza kukureba bakareba ikibazo wagira. Ari wahuraga utazi iyo mu buzima twari turimo, umutima ugatangira ugatera. Wahura n'umusirikare umutima ugatangira ugatera. Ariko buno mpura n'umusirikari kabona aranshuhuje nta kibazo, nahura n'umumama kabona aranshuhuje nta kibazo. Twavuye muri Kongo abana banje bagwaye bwaki, ariko ubu nta bwaki, babaye ibibongi. Ego mana yanje abanosha bakava. Iyi nzu rero ho birahebuje kuko ubu ndi kujya ngaryama nkasinzira. Karagwenyera Yohani n'umugore we Nyambona Belancire ngo ntibarota basubira iyo bavuye mu buhungiro, nyuma yo kubona uburyo batahutse bakabaho neza, none bakaba bari gusazira mu mahoro. Nkiva ahitwa Umushengwa nahoraga ndi kubunga mu shamba, nabayigoma mu kigo ntarebaga hirya ngo ndebe no hino. Ndaza niko kugera muri Nkamira, niko kuza uko nakaje, niko nabonye bampiye inzu. Mukengwa sisi mu shamba nabaga, none ndi mu nzu. Inka nayihawe na mugenzi wanje, nanjye nari narahawe haye ntari nizambaguza ngo niruke ngo nji mu Kiyengo. Ngarutse nabo bati
ari uwampaye inka ari uwampaye intama bati waraduhaye natwe katugufasha. Abo nabanaga nabo bamwe bagiye bampa uturyo abandi bakampa iki n'umwambaro. Nabonye rwose u Rwanda kandi bambiyo ntabona yuko u Rwanda ruryoshe no kugaruka simba naraje. Bamwe mu batahutse bakigishwa ubudozi banishyize hamwe mu ishyirahamwe riherereye mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze. Ubu bakaba bageze ku rwego rwo kubitsa mu bigo by'imari bakanacunga neza umutungo wabo. Mukamana Joseline yatahutse muri 2013 naho Nyirakwibuka Rusi we atahuka muri 2008. Nahageze ndi umumama w'abana 4 kuko umutware we ntago nazanye nawe yaramaze kwitaba Imana, ariko banahagera rwose pe hari icyahindutse uko naje abana badafite imyenda yo kwambara, abana ntabwo babonaga isabune yo gukaraba, abana ntabwo babonaga ibyo kurya, ntabwo babonaga amavuta yo kwisiga. Ariko hongereye mu Rwanda abana banjye barakeye, abana babona inkweto zo kwambara bakabona imyenda, abana barajya ku ishuri bakagenda bakeye basa n'abandi bana. Nuvuga ngo ngiye hongereye mu Rwanda ubu hari aho mvuye, hari naho ngeze, bumbayeho neza, ndasharamye, nta kibazo mfite. Uri kubona ko nambaye n'akaribe gasobanutse, akaribe ninjye wakidodeye, ntabwo nagiye kudodesha. Ubwo rero mu by'ukuri iyi leta y'u Rwanda ntacyo nayigereranya nayo usibye Imana yo mu ijuru izabahemba. Yambereye umubyeyi, yambereye umuvandimwe, yambereye byose. Nubwo naje nta mugabo mfite, leta y'u Rwanda yambereye n'umugabo. Jewe uyu munsi ndi kwishima nuko nicaye ku imashini byonyine biranshimishije, kandi kuba mugarutse kudusura pe bitugaruriye ikizere, kuko twari tumva ko turi kumwe na Medemari nkuko yaba yaraducuye ikatugeza iwacu. Hano iwacu twarahageze, nje nahungutse muri 2008 bambwira ko nje gupfa nta bindi. Ndi umugore ufite abana 2 b'impanga bavukana umuhungu n'umukobwa, nabyaye ndi inyuma y'igihugu. Ahubwo nababyari inyuma y'igihugu, uyu munsi ni ukuvuga ngo leta y'ubumwe niwe se w'abana, niwe nyina w'abana, ni uyu munsi ni undera, ni ukanderera n'abana. Bampaye ibyo kurya, bampa ibiryamirwa, twarize Midimari turihira inzu, iturihira ibikoresho byose, imyenda, iki tugumya gukora. Midimari yaraturihiye inzu amezi 12 kugeza igihe arangiye duyifatiraho turakomeza tugumya kwirihira inzu. Agatabo ni konte twafunguje kuri Nezerwa Sako Murenge. Twasanze kubitsa ari byo byiza, kuko igihe nari ndi mu ishyamba n'amafaranga nagendaga nkabona narayabonaga nayarya agapfa ubusa. Ariko uyu munsi ndi gukorera amafaranga nayakorera, tukajya mu ikibina cyarangira tukajya kubitsa kuri Sako Murenge. Igihe cyazagera tukabona yo kwishyuramo inzu, tukabona ayo kugira gute guguriramo abana amakayi n'amakaramu. Mukeshimana Zawad na Nyirambarushimana Jeanne d'Arc ni bamwe mu batuye mu karere ka Nyabihu bize ubudozi. Ubu buri wese afite ubuhamya bw'uko abasha kubona amafaranga amufasha kubaho ku munsi, akanabasha kwizigamira. Emwe nta kibazo, mana twarishimye cyane, ari no kwishima. Nagenda ndika inzandiko ku bantu baturuka iyo ngiyo baje barema amasoko bafite za resipasi bakarima amasoko yo twaturutse. Ndabatuma gati rwose mu Rwanda na amahoro, nta kibazo, meze neza, nabo muzababwire baze tuzanabakira nta kibazo. Maze kugira umugisha bampa amabati 40, bampereza amafaranga mbese yo kuja mpembwa ku kwezi 7,000, bampereza amahena 2, bampa n'imbuto zo guhinga, bampa n'icuma cy'umuti n'ifumbire. Ntangira kufatanya na bino bari bafite amasambu ndahinga. Banyigisha n'umwuga w'imashini, niga kuboha, ndabyiga rwose nkiga nta kibazo, kuko kwezi nabaga ndi kubona amafaranga, ntanzara nahuraga nayo. Ndangije na mfite akabanza gatoya, ndakubaka ndakazamura, ngasakaza y'amabati. Ni 8 by'imisomari bari bambaye. Yanzi ruzura, imaze kuzura, nkomeza kwiteza imbere nyine mu matsinda, tukizigama.
ndangije mbambonye ikindi kibanza cy'ibihumbi 350 maze kukibona ubwo noneho yanze kuko yari iri muri metero 15 kuri 15 hari hato cyane mbambonye umukiriya ampa miliyoni ndangije ndazangura hano hafite isambu uko nako ni hanini hafite isambu batangira 500 ya 500 isigaye ubwo nayo ngira itenda yihingisha ubu niyo nahingishije bino bisinde byabuno ubwo nubwo buzima mbayeho mbega nta kibazo mize neza. Byanyuze mu mushinga wa Midimari ushinzwe guteza imbere abatahutse n'abatishoboye. Ni rero baranyigishije ndangije niteza imbere nize kudodesha imashini y'amaguru ariko nyuma yaho niyunguye ubundi bumenyi niga gukora ibikapu bya Made in Rwanda. Banyigishije kudoda imyenda isanzwe ariko ibi bikapu nta muntu wigeze ubinyigisha n'ubumenyi nishatsemo ubwo nari narabakuyeho. Nuko nabonye imyenda ya caguwa ibikapu bya caguwa bigenda bicika ndavuga ntireka muri Made in Rwanda nanjye reka nige gukora ibikapu kugira ngo niteze imbere. Iki gikapu kugira ngo ikore nagiye gutira imashini igura 300 kuko iyi ngiyi ntabwo ibasha kugikora ariko ibi ngibi mbikoresha iyi mashini. Nta ntebe nari mfite zo kwicaraho naryamaga ku mikeka bari bampaye ariko ubu ngubu niguriye matera ngura intebe abana ndabambika buri kimwe cyose mu nzu ndagifite. Ubu buzima batahutse babayemo bose babugereranya n'ubuzima babagamo bakiri mu buhungiro bagasanga barabayeho nabi igihe kinini. Bashishikariza rero basize mu buhungiro gufata umwanzuro wo kureka ubuhunzi bagatahuka babereka ibikorwa bifatika baba bamaze kugeraho mu gihe nta cyizere cyo kubigeraho bari bafite mu gihe bari bakiri mu buhungiro. Numvishije ku makuru kuri radio bavuga yuko mu Rwanda ari amahoro. Ubwo rero mpita mfata icyemezo cyo gutaha mu Rwanda. Gira nabashishikariza gutaha kuko mu Rwanda ari amahoro. Umva mu Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki nta kibazo mu Rwanda gihari. Natahutse umwaka 2015 none buno ntundi kuvuga kandi merewe neza kuko ndi kubona ibyo kurya ngabirya ku mahoro ndawumbagaraye hejuru. Inama nabagira ng'abasaza bari kiriyo abakecuru bakiriyo bakuriye gutahuka nanjye rwose ndi umusaza muri bo nageze mu Rwanda rwacu nibyo bavuga ngo bandu bari kubica nakubesha. Njewe nabashishikariza gutaha barangiza bagashira abana mu mashuri bamara kubashira mu mashuri abana bakiga bakamenya ubwenge mbese bakajijuka. Nahira abana biriya ntibiga nabashumeri baraho ariko ino mu Rwanda nagezeyo abana banje bariga. Hari benshi nabona twabanaga baheze yabaye arabemera kuza baba baza nanjye tukabana nkuko naje bakaryoha naje nkuko ndyoshe. Rero nkaba nagira inama abategarugori nkanje bakiri inyuma mu mashamba ko bagomba gutahuka bakazana abo bana b'u Rwanda bakaza bakiga. Ariko njewe witwa Nyirakwibuka Rusi izi saha wanyumvishe muri 2008 mvuga akanyumva muri 2014 tubona izi mashini uyu munsi muri 2017 ndahari ndi ku mashini ndadoda nta kibazo mfite. Uno mupfakazi uri urukumva ari kubunza abana uyu munsi yabazana muri leta y'ubumwe ikamufasha. Tubibutse ko leta y'u Rwanda ndetse na HCR bemeje kwisozwa ry'ikurwaho rya stati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi y'abanyarwanda rizarangirana n'uyu mwaka wa 2017 tariki 31 z'ukwezi kwa 12. Abakiri impunzi bakibutswa ko umutekano muke bahunze utakiri mu gihugu bityo bagashishikarizwa gutahuka ariko wabona afite ibikorwa n'ubuzima bwiza mu gihugu yari yarahungiyemo wakaba yari ku buhunzi akaka ibyangombwa akabaho nk'undi munyarwanda wese utuye mu mahanga ariko atakitwa impunzi. Nyuma y'iyo tariki rero bakibutswa ko batazaba bakirebererwa na HCR kuko batazaba bagifatwa nk'impunzi. Turabashimiye mwabonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwongeye kwiyumvira yuko abatahutse aribo bivugira bati twajejwe mu gihugu cy'amahanga igihe kinini tubaho ubuzima bubi bakatubesha yuko nidutaha tuzapfa atari ko nyamara twaratashye u Rwanda rwacu ruratwakira badusubiza mu buzima busanzwe none badufashije no gukora ibikorwa bituma twiteza imbere. Bagaheraho rero bashishikariza abakiri mu buhungiro gutahuka.
abakiri impunzi rero bakaba bagomba kumviraho bakareka ubuhunzi, dore ko n'itariki y'ikurwaho rya sitati y'ubuhunzi rusange ku mpunzi z'abanyarwanda izarangirana na tariki 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2017. Ku bindi bisobanuro mwahamagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha tubifurije ibihe byiza.